final jongkari warsila kotalan season 3 kalalong haka santarik ulbear arajar arpuar haka senang maumlu hakani ka final dan hudu arpunatali ki kenhuan bakiriu simat ki balap ire jong kisab nakamataban penpau ya jong kisab haka thai warsila ia kan dia ka competition la penlong daka sign production rengkat ka jatilang bat ka amda. Trong ulong shwa man shwa Nam lingking sudah akamadan tma Asngau kasnam kau Kasnam kau Kasnam kau Ikawan kibashisha ya lari kiyeng banyada Kim ting bat kim salya you know shun bawan hatma You know shun bawan hatma bagi para ditang makihi dan kami pemisim pekerjaan yang gilong da shisha kung kipaya kibalaban penben walang abakla ngadon ime ipahin men bagi para ditang makihi dan kami pemisim pekerjaan yang gilong da shisha kung kipaya kibalaban penben walang abakla. I'm still learning about